Mээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Кайрадан назарыңыздарда куттуу Рамазан берүүсү алып барган Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүн биз маанилүү бир теманын тегерегинде маек кылайлы деп жатабыз. Өткөн берүүдө дагы бир аз кыскача бул тууралуу берүү болгон. Деги эле ислам маданиятындагы көркөм өнөргө, искусствого, чыгармачылыкка болгон мааниси жана ошол ислам тарыхындагы тарыхый маданий эстеликтер тууралуу кеп кылдык эле. Бүгүн деги эле жалпы эле Кур'ан жана пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн негизинде көркөм өнөргө, искусствого, санатка көз карашы кандай деген суроолордун тегерегинде маек кылмакчыбыз. Ал үчүн бизге Манас университетинин көркөм өнөр факультетинде ага окутуучу профессор доктор Мехмет Өзкаржы агайыбыз келди. Кош келипсиз агай. Teşekkür ederim. Sağ olun. Котормочулук кызматта биздин теология факультетинен доктор Жазгүл Жалалова эжекеси да кош келипсиз агай. Кош келдик. Негизи эле бизге өткөндө дагы айтып бердиңиз агай, бирок дагы бүгүн дагы бир жалпы киришүү иретинде айтып берсеңиз, исламдын саната, башкача айтканда көркөм өнөр, искусствого көз карашы, жакындашуусу кандай? Ушул боюнча айтсаңыз. Hocam, İslam dininin sanata bakışı nasıl olmuştur? Teşekkür ederim. Öncelikle bütün Müslüman kardeşlerimin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Rabbim bu Ramazan ayını kendisine kul, Peygamber Efendimiz'e bir ümmet olarak yaşamak, idrak etmek nasip eylesin. Sanat, İslam'ın sanata bakışı nedir? Bugün onu konuşacağız. Niçin konuşacağız? Şunun için. Önce sanat nedir? Sanatın tabi binlerce tanımı yapılmıştır. Tanımlardan bir tanesini şöyle ifade ederiz ki, sanat, insanın gördüklerini, duyduklarını ve hissettiklerini estetik bir heyecanla ifade etmesidir. Sanatın tanımı bu. Fakat günümüz İslam dünyasına baktığımız zaman bazı alimler İslam ile sanatı bir araya getirmekte zorlanmışlardır. Sanki İslam sanata karşıymış gibi, İslam'da sanatın yeri yokmuş gibi ifadelerle, eylemlerle karşılaşıyoruz. Bakalım ayetlere, Kur'an-ı Kerim'e bir göz atalım. Çünkü bir Müslümanın en önemli kaynağı, birincisi kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi Peygamber Efendimizin sünnetidir. Yani hadisi şerifleridir. Şunu biz biliyoruz ki, İslamiyet'in insanı en iyi şekilde kavradığı, bütün zaaflarıyla, bütün yönleriyle, iç ve dış dünyamız ile bizi kavradığı bir gerçektir. Ve İslam dini insanda doğuştan, fıtratımızda mevcut olan arzu ve kabiliyetlerin geliştirilmesini yasaklamamış. Sadece buna bazı esaslar koyarak yönlendirmiştir. İslam dininin diğer dinlerden ayrılan en önemli özelliklerinden bir tanesi de İslam dininde ruhbanlık anlayışı yoktur. Yani dinin emir ve yasaklarını koyup sevk ve idare eden bir insan grubu, bir din adamı grubu yoktur. Çünkü İslam dini ruhbanlık anlayışına karşıdır.
karşıdır. Burada insanın yaratılışına baktığımız zaman insan iki boyutlu bir varlık. İşte bir görünen fiziki yapımız, bir de bizi meleklerden dahi üstün kılan iç dünyamız, ruhi yapımız var. Ruhi yapımızın beslendiği kaynaklara baktığımız zaman 3 temel kaynağın olduğunu görüyoruz. Biri inançtır, dindir. İkincisi ilim, üçüncüsü de sanattır. Çünkü sanat insanın yaratılışında olan bir olgudur. Şimdi efendim, dinimiz tabii sanatla meşgul olmayı yasaklamaz. Ayet ve hadislerin dikkatli bir şekilde incelenmesi halinde İslam dininin belli esaslar dahilinde sanatla uğraşmayı mübah kıldı. Hatta tavsiye ettiği görülecektir. Diğer taraftan Yüce Allah'ın insana verdiği özelliklerin ve kabiliyetlerin kullanılmayıp körletilmesini yasakladığı gibi bunların da tabii kullanılmasında da orta yolun tutulmasını tavsiye etmiştir. Агай өзү алгач эле бардык мусулмандарды ошол ыйык Рамазан айы менен куттуктап кетти жана пайгамбарыбызга татыктуу үмөт болуп баарыбызга насип кылсын деген аруу тилегин айтты. Эми биз ислам дининдеги көркөм өнөрдү карай турган болсок, ошол көркөм өнөр, санаат, искусство дегенде көркөм өнөргө дүн өтө көп баягы аныктамалары бар. Мисалы, бир аныктамасына ылайык, көркөм өнөр адамдын көргөн, уккан, сезгендерин эстетикалык бир формада чагылдыруусу деп айтат. Эми ислам тарыхын карай турган болсок, кээ бир учурларда тилекке каршы ислам жана көркөм өнөрдүн бири-бирине туура келбей турганын дагы айткан аалымдар болгон. Бирок бул агайдын айтуусу боюнча чындыкка туура келбейт. Куранда, мисалы, Куранды жана хадистердин негизинде бул теманы ала турган болсок, баягы негизи Куран, негизи эле Куран жана сүннөт аркылуу бизге келген жетиби адамдарга вахий кылынган ислам дининде ислам дини адамдын жаратылышын өтө мыкты түшүнөт. Ислам дининде ошо адамдын ички жана сырткы руханий, баягы физикалык жана руханий дүйнөсү, өзгөчөлүктөрү өтө мыкты чагылдырылган. Жана ошондуктан исламда адамдын эстетикага, кооз нерселерге, көркөм өнөргө, искусствого болгон талабын, жаратылышындагы ошол өзгөчөлүк экенин дагы кабыл кылат. Эми башка тарабынан болсо, исламда рухбандыкка түшүнүгү жок. Башкача айтканда, бир топ группа, бир топ адамдын багы гана багы кандайдыр бир диний жана башка өкүмдөрдү, чечимдерди берип, баарын тең ошого баш ийдирген бир топ жок. Себеп дегенде ислам буга каршы чыгат. Башкача айтканда, адамдын жаратуучулугуна, адамдын эстетикалык жана чыгармачылыгына, мындайча айтканда, жол берет, тыюу салбайт эч качан. Жана адамдын эки өзгөчөлүгү, сырткы көрүнүшү, башкача айтканда физикалык өзгөчөлүгү жана экинчиси руханий өзгөчөлүктөрү бар. Анын ичине биринчиси ошо агайыбыз айтып кетти, бул ишеним, илим, жана үчүнчүсү көркөм өнөр дейт. Башкача айтканда, бул адамдын көркөм өнөргө болгон кызыгуусу жана талабы, ички талабы бар, жана жаратылышындагы болгон нерсе дейт. Эми ислам
жалпылап айта турган болсок, ислам дини көркөм өнөргө тыюу салбайт, бирок кээ бир адеп ахлактык принциптерди коет. Ошол көркөм өнөр менен көркөм өнөрдөгү кээ бир адеп ахлактык принциптердин негизинде бул жаатта адам баласы чыгармаларды жазса болот жана башка. Evet, bizim tabii ki sanat konusun, yani birçok konuda olduğu gibi sanat konusunda da bizim müracaat edeceğimiz ilk temel kaynağımız tabii ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim şöyle ifade ediyor ki, kainatın merkezinde yer alan insanı yeryüzünde kendisinin halifesi olarak en akıllı ve en güzel bir şekilde yarattığını ifade ediyor. En güzel ve en akıllı bir şekilde kendisinin halifesi olarak yarattığını ifade ediyor. Bu ne demektir? Halifesi bize o yüce sıfatı vermesinin temel nedeni ne oluyor? Çünkü Rabbim kendisine ait olan özelliklerin çok cüz'i bir kısmını da bize vermiştir. Şimdi bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerden örnek vereceğim. Teabun suresinde Rabbim buyuruyor ki, size suret verip suretinizi en güzel şekilde yaratmıştır. Dönüş onadır deniliyor. Yine Tin suresinde muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde yarattık, sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik diye buyurulmaktadır. Tabii bu örnek vermiş olduğum sadece 2 ayeti kerimeden şunu anlıyoruz ki, insanın en akıllı ve güzel bir şekilde yaratılmış olması aynı zamanda insanların güzellikleri de kavrama kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü güzellik dediğimiz zaman bizim hatırımıza hemen ne gelir? Sanat gelir. Çünkü sanatla güzellik birlikte ifade edilir. İnsanoğlu, hiçbir insan güzeli çirkine tercih etmez. Her zaman insan nedir? Güzelin peşinde yer almaktadır. Yine Kur'an-ı Kerim'de güzel sanatlarla ilgili doğrudan bir ayeti kerime olmamakla beraber Araf suresinin 31 ve 32. ayeti konumuza ışık tutacak bir mahiyet sergiler. Эми көркөм өнөрдө биз сөзсүз түрдө өнөр бозор катары биздин ыйык китебибиз болгон Куранды карап көрүшүбүз керек. Куранда көркөм өнөр тууралуу эмне деп айтылат. Негизи бул темага киришерден мурун баягы бул Алла Тааланын адам баласын аламдын бир борборунда, мындайча айтканда, өзүнүн орун басары кылып жөнөткөнүн жана эң кооз, эң көркөм кылып жаратканын айтып кетти. Жана Алла Таала ошо адам баласына өзүнүн жүзий болгон сыпаттарынан бизге аз болсо дагы бергенин айтты. Мисалы Таабун сүрөсүндө силерди эң мыкты, эң көркөм кылып жараттык деген маанидеги аяттар бар. Ошол эле учурда Тин сүрөсүндө да адамды эң кооз, эң көркөм түспөлдө жараттык деген маанидеги аяттар камтылган. Адамдар кооз, көркөм кылып жаратылды, бирок ошол эле учурда
кооз көркөм нерсени дагы талап кылышат, көргөндө аңдап да билишет. Башкача айтканда кайсы гана адам болбосун жаман нерсени, түрү суук нерсени башкача айтканда эч качан тандабайт, кооз нерсени тандашат. Башкача айтканда адам баласында бир кандайдыр бир көркөмдүккө, кооздукка болгон жаратылышында да bir талап var. Evet, ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'de dedik, güzel sanatlarla doğrudan ilgili bir ayeti kerime olmamakla beraber Araf suresinin 31 ve 32. ayetleri konumuza ışık tutacak bir mahiyette sergiliyor. Rabbim buyuruyor ki bu ayeti kerimesinde, ey Ademoğulları, mescitte süslü elbiselerinizi giyiniz, yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı zineti, temiz ve hoş rızıkları kim haram etmiş? Görüldüğü gibi bu ayetlerin birincisinde Rabbim Beytullah'a, yani Rabbimin evi olan camiye, mescide giderken zinetlerin takılması, süslerin takılması, yani güzel kokuların sürülmesini, en güzel ve en temiz elbiselerimizi giyerek Rabbimin kendi evine gitmemizi istiyor. Bu bir emir. Tavsiye değil. Beraberinde gayet cömert bir ifadeyle de yiyiniz, içiniz ama diyor israf etmeyiniz. Dinimizin en büyük günahlarından biri. Ve ikinci ayette ise dünya nimetlerinden güzel zinetleri, temiz ve hoş rızıkları Rabbim yasaklamadığı halde yasaklayanları da Rabbim ne yapıyor? Çok şiddetli bir şekilde uyarıyor. Yani azarlıyor. Benim diyor verdiğim nimetleri kullarıma kim diyor yasaklayabilir? Yani bir noktada zühd hayatını da o ruhbanlık hayatını da düşüncesinde ne yapıyor? Men ediyor. Şimdi buradan bu ayeti kerimenin sanatımıza nasıl yansımış? Müslümanlar bu ayeti kerimeden ne anlamış ki sanata yön vermiş? Bunu şöyle ifade edeyim. Birincisi ne diyor Rabbim? Mescitlerime diyor gelirken temiz ve güzel diyor elbiselerinizi giyiniz ve zinetlerinizi diyor takınız. Burada Müslümanlar anladıkları noktalardan biri şu olmuştur. Rabbimin adına yapılan, Rabbimin makamı, yeryüzündeki makamı, evi olan camilerin de Rabbimin şanına yakışacak bir biçimde güzel olmalıdır. En güzel bir şekliyle biz onu inşa etmeliyiz ve bezemeliyiz, süslemeliyiz diye düşünmüşlerdir. Şimdi biz cahiliye dönemi Araplara baktığımız zaman cahiliye dönemindeki Arapların mimari alanda gelişmiş bir sanatı yok. Эми Арaf сүрөсүнүн маанисине келе турган болсок, Арaf сүрөсүнүн 31-32 аятында Алла Таала адамдарга, адам баласына мындай деп кайрылат: "Эй адам балдары, мечитке жакшы кийимиңерди кийгиле, жегиле, ичкиле, бирок ысырапкорчулук кылбагыла. Жана дүйнөдөгү кооз, даамдуу, жагымдуу нерселерди силерге ким тыйып атат" деген мааниде. Башкача айтканда, Алла Таала ошо кооз, дүйнөдөгү даамдуу, татынакай, сулуу Алла Тааланын берген бизге белектер, неаматтарын тыюуга болбойт. Башкача айтканда, Алла Таала өзү тыюу салбайт.
бул аяттардын маанилерин карай турган болсок, ошол адамдардын ошо мечитке келгенде жакшы татынакай, сулуу, кооз кийимдериңерди кийип келгиле деп атат. Башкача айтканда биз адамдар дагы кооз, жакшынакай кийимдерди кийүүбүз, жана жагымдуу жыттарды себинүүбүз, атырларды себинүүбүзгө эч кандай тыюу салынбайт ислам дининде. Жана ошол эле учурда жейгиле, ичкиле, башкача айтканда адал ырыскыларды жейгиле, бирок ашыкчалыкка аша чаппагыла, ысырапкорчулук кылбагыла деп атат. Бул аяттар көркөм өнөрүбүзгө кандай таасирин тийгизген дегенде, эң биринчи эле ушу мечиттер бул Алла Тааланын үйлөрү. Ушул зыйнаттарды таккыла деп атпайбы? Ошондуктан биз Алланын ошол үйлөрү болгон мечиттерибизди эң сулуу, эң көркөм кылып кооздойбуз. Ичине эң жакшы зыйнаттарды таксак болот. Жана кийинки темага киришүү катарында айтып кетти. Мисалы, ошол пайгамбарыбыздын доорундагы араб коомунда архитектуралык баягы куруу бир көркөм өнөр жакшы өнүгө элек болчу. Пайгамбарыбызга чейинки доордогу араб коомунун баягы жакшы өнүккөн архитектурасы жок болчу. Evet, efendim dinimizin indiği topraklar olan o mübarek Hicaz bölgesinde, Arabistan'da belirttiğim gibi cahiliye, İslam öncesindeki cahiliye döneminde Arapların belirttiğim gibi mimari alanında gelişmiş bir sanatları yok. Ve tabi İslam dininin gelmesiyle birlikte Araplar çöl hayatından yavaş yavaş şehir hayatına geçmeye başlayacaklardır. Ve Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'nin önceki ismi Yesrib'dir. Medine ismini o beldeye Peygamber Efendimiz vermiştir. Medine'den demektir, şehir demektir. Ve medeniyet kelimesi de Medine kelimesinden türemiştir. Çünkü medeniyetler şehirlerde gelişir. Ve Peygamber Efendimiz Medine'de Mescid-i Nebevi'yi, yani Medine Camii'ni inşa ederken Peygamber Efendimiz o eserini Medine evleri tipinde yapmıştır. Resulullah ne biliyorsa en güzelini yapmaya gayret gösteriyor ve sade bir yapı. Ne biliyorsa Peygamber Efendimiz onu yapmış. Medine Camii tabi İslam müesseselerinin, kurumlarının da kaynağını oluşturmakta. Ve Müslümanlar tabii ki fetih hareketlerine başlayınca birçok gayrimüslim topraklarını fethetmişler. Tabii fethettikleri zaman da orada başta tabii Suriye olmak üzere, İran olmak üzere başka medeniyetlere ait, işte nedir? Pers medeniyetine ait, Roma medeniyetine ait oldukça abidevi, anıtsal, muhteşem yapılarla karşılaşmışlar. İşte karşılaşınca ilk Müslümanlar İslamiyet'in izzetini ve şerefini düşünerek, çünkü Rabbim yine bir ayeti kerimesinde buyuruyor ki Allah indinde diyor en makbul din İslam'dır. O zaman Allah nezdinde en makbul din İslam ise İslamiyet'in şiarı olan camilerin de diğer vakıf eserlerinin de gayrimüslim eserlerinden geride diyor kalmamaları lazım. İşte Allah'ın şanına yakışacak biçimde o muhteşem eserleri inşa etmeye başlayacaklar. Peki bu düşüncenin kaynağı nedir? Kur'an'dır.
İşte Araf suresine örnek verdim. Ne diyor Rabbim? Camilerime diyor gelirken en güzel ve en temiz elbiselerinizi giyiniz. Ve işte bu ayeti kerimeden de Müslümanlar bunu anlamıştır ki Allah'ın makamı, yeryüzündeki makamı olan camilerin de Allah'ın şanına yakışacak bir güzellikte olmalıdır diyerek bu muhteşem eserleri yapmışlar. Bir diğer husus ise tabii aşırıya kaçmadan, tabii bizim dinimiz aşırılığa karşıdır. Her şeyde orta yolun, dengenin tutulmasını tavsiye eder. İsrafa kaçmadan, aşırıya kaçmadan camilerimizi Müslümanlar en güzel şekliyle yapıyor. Ama bunu yapan Müslümanlar kendisinin yaşayacağı, oturacağı evi ise sade yapıyor. Çünkü kendisinin bu dünyada fani olduğunu düşünüyor. Camilerin kıyamete kadar ayakta kalması için en sağlam, en muhteşem şekliyle yapıyor. Çünkü Allah'ın evidir. Beytullah'tır. Ama aynı kişi hükümdar da olsa, padişah da olsa kendi yaşayacağı evini, sarayını daha sade yapıyor. Çünkü evinin de, sarayının da kendisi gibi fani olduğunu düşünüyor. İşte bunun kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Эми пайгамбарыбыз келгенге чейин Hicaz жергесинде архитектура өнүгө элек болчу дейт. Бирок баягы пайгамбарыбыз келип, ислам дини келгенден кийин арабтар шаарлаша баштайт, шаарларды кура баштайт. Башкача айтканда пайгамбарыбыздын келүүсү менен, ислам дининин келүүсү менен шаарлашуу башталат. Мисалга алсак, пайгамбарыбыз ошол Мадина шаарын өзү Ясрип, мурдагы аты Ясрип болчу, Мадина деп атаган, өзгөрткөн. Жана Мадина деген сөздүн мааниси дагы ушу шаар, маданият дегенди билдирет. Жана пайгамбарыбыз өзүнүн Набави мечити, пайгамбарыбыздын Мадина мечитин салганда дагы ошол убактагы баягы ошол жашаган коом, шаардын ичиндеги архитектура кандай болсо ошолорго окшош кылып, бирок колунан келишинче эң мыкты, жакшы, көркөм кылып салганга аракет кылган. Кийинки доорлордо мусулмандар башка өлкөлөрдү, мусулман эмес коомдор менен дагы жолугуша баштайт, жанагындай баягы басып алат кээ бир жерлерге ошо мындайча айтканда ислам ааламы кеңейе баштайт. Жана мусулман эмес коомдордо башка маданияттарга тиешелүү өтө, мисалы даңазалуу архитектуралык жана башка көркөм өнөр чыгармаларын көрөт. Мисалы Перс маданиятына таандык, Рим маданиятына таандык өтө чоң кооз архитектуралык чыгармаларды көргөндөн кийин мусулмандар мындай бүтүмгө келишет. Биз исламдын улуулугун, даңазалуулугун чагылдырыш үчүн биз башка маданияттардан артта калбашыбыз керек. Жана баягы мечиттерибизди эң көркөм кылып курушубуз керек. Бирок албетте аша чаппай, ысырапкорчулукка барбай, дагы бир агайыбыз белгилеп кеткен нерсе, ушу мусулмандар мечиттерди баягы эң кооз, эң даңазалуу, эң сонун, эң баягы мындайча айтканда сапаттуу кылып курганга аракет кылган. Бирок ошол эле учурда өздөрүнүн жашаган үйлөрүн жөнөкөй кылып салган. Себеп дегенде бул дүйнөдөн биз өтүп кетебиз, бул убактылуу гана дүйнө деген ойду карманышкан. Албетте ошол баягы мусулмандын эң негизги булагы ошол Кур'ан-ы Карим эмеспи, биринчи булагы ошол Кур'ан-ы Каримда көркөм өнөргө, чыгармачылыкка, искусствага
далилдерди айтып бердиңиз. Ошолордун эң өзгөчөлүгү катары баягы халифа деп адамды орун басар кылгандыгы, же болбосо баягы ааламды жараткандыгы адам табияттан алат баягы эстетиканычы. Анан биздин агай экинчи негизги булагыбыз бул албетте пайгамбарыбыздын сүннөтү, хадистери. Ошол пайгамбарыбыздын хадистеринде, сүннөтүндө, жашоосунда көркөм өнөргө болгон мындай көз карашы кандай, көркөм өнөр боюнча эмне дейт, бул жаатта да айтып берсеңиз. Hocam Peygamber Efendimizin sanatta olan bakışı nasıldı? Evet. Şimdi tabii Müslümanların demiştim 2 ana kaynağı var. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri de Peygamber Efendimizin sünnetidir. Çünkü Peygamber Efendimizin hayatına baktığımız zaman Kur'an'ın ta kendisidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in günlük hayatına, pratik hayatına dönüştürdüğünü görürüz. Bütün hareketleri, konuşmaları, ifadeleri Kur'an'ın ta kendisidir. Bu çerçevede İslam dini Müslümanların tabi ekonomik güçlerinin üstüne çıkmamaları şartıyla Müslümanların zenginliklerinin elbiselerinde ve evlerinde de görünmesini tavsiye eder. Aşırıya, israfa kaçmamak kaydıyla. Bu konuda Nesai'nin naklettiği bir hadisi şerife göre zengin olduğu halde çirkin ve değersiz bir elbise giymiş olarak huzura gelen bir kişiye Peygamber Efendimiz demiştir ki Allah mal vermişse Allah'ın kerameti senin üzerinde görülsün diye buyurmuştur. Yine Tirmizi'de yer alan bir başka hadisi şerifte ise Allah temizdir, temizliği sever. Güzeldir, güzelliği sever. Merhametlidir, merhameti sever. Cömerttir, cömertliği sever. Saçınız varsa temiz tutunuz, Yahudilere benzemeyiniz diye buyuruyor. Bir başka hadisi şerifinde yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor ki, bir gün Peygamberimiz kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez dedi. Bunun üzerine sahabelerden biri fakat elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını isterse dediğinde Nebi Allah güzeldir ve güzeli sever diye buyurmuştur. Şimdi Peygamber Efendimizin tabi bu birkaç tane örnek verdim. Tabi bu konuyla ilgili yine Peygamber Efendimizin tabi birçok hadisi şerifi vardır. Şu tabi Peygamber Efendimizin şu ifadesi Müslümanların tabi parolası olmuştur. Allah güzeldir, güzel olanı sever, güzel yapılan işi sever diye buyuruyor. Malumunuz olduğu gibi Peygamber Efendimiz bir cenazeyi, bir Müslümanın cenazesine kadar, yani mezarlığa kadar gidiyor ve mezarı açılıp ölen kişinin cesedi toprağa verilecek. Bakıyor ki mezarda, çukurda bir tümseklik var. Mezarı kazan kişiye Peygamber Efendimiz ifade ediyor ki, şu diyor tümseyi de al, tam düzle diyor. Ve mezarı kazan kişi Peygamber Efendimiz'e dönerek diyor ki, ya Resulallah, zaten diyor biraz sonra biz bu çukuru toprakla kapatacağız. Gerek diyor var mı? İşte Peygamber Efendimiz orada da ne diyor? Allah güzeldir, güzel yapılan, güzel olan işi sever.
İşte Müslümanların hayatı boyunca bütün işi, yaptığı eylemleri Allah'ın şanına yakışacak bir şekliyle en güzel bir biçimde yapmaya çalışmıştır. Çünkü Rabbim kainatı, tabii kainatın merkezinde yer alan insanı en güzel, en muhteşem bir şekilde yaratmıştır. Эми ушул ислам дининде ошол эки негизги булагыбыз бар. Бул Куран жана Сүннөт. Эми Куран тууралуу сөз кылды. Биринчи программанын биринчи бөлүгүндө, экинчи бөлүгүндө ошо пайгамбарыбыз тууралуу, пайгамбардын сүннөтүндө көркөмөнөр кандай чагылдырылып атат. Алгач ошо пайгамбарыбыз Куранды өзү түздөн түз жашаган, башкача айтканда бир пайгамбарыбыз басып жүргөн Куран болчу. Жана ушул сүннөттү карай турган болсок, баягы исламдын негизги көз карашын көрсөк болот дейт. Бул ислам ошо мусулмандардын байлыгын өзүнүн үйүндө жана кийим кийген кийиминде көрсөтүүсү керек деген. Бирок аша чаппоо керек, бирок ошол эле учурда өзүнүн байлыгын билгизиши керек деген пикирди карманышкан. Жана бир жолу ушу пайгамбарыбыздын жашоосунан, бул Насаиде келген бир хадис, бир бай болсо дагы, бирок жүдөп кийинип келген, өзүн карабай кийинип келген бир сахабага ошол багы мынтип айтат да: Алла Таалам өзүнүн берешендиги менен сага берген жакшылыгын, рызкысын сенин үстүңдө көргүсү келет. Башкача айтканда, эмнеге жакшы кийимдериңди кийип келген жоксуң деген маанидеги бир сөзүн айткан. Тирмизиде келген дагы бир ошол хадистин маанисинде Аллах кооз болгонду, Аллах сулуу кооздукту сүйөт, сулуу сулуулукту сүйөт. Алла Таалам тазалыкты сүйөт, Алла Таалам жомарттыкты сүйөт деген маанидеги хадис бар. Ошол эле учурда чачыңарды, эгер чачыңар бар болсо, чачыңарды таза кармагыла, жөөттөргө окшоп калбагыла деген маанидеги хадис бар. Дагы бир хадисте жүрөгүндө кыпындай бир дагы бир кибир, башкача айтканда текебердик болгон адам жаннатка кирбейт дегенинде сахабалар сурайт: Аллахтын расулу, мисалы биз адамдын жакшы кийингени жана жакшы бут кийим кийгени бул кандай болуп калат? Бул баягы текебердик болуп калбайбы дегенде, анда аларга Аллах кооз, Аллах сулуу, сулуулукту жана кооздукту сүйөт деп жооп берген. Башкача айтканда, ошол кооздукка, сулуулукка тыюу салынбайт. Жана пайгамбарыбыз дагы бир бул ошол эле учурда мусулмандар кооздук гана эмес, өзүнүн ишин кооз, таза, тыкан жасаган, так жасаган, ошону дагы, мисалы өзүнүн кылган ишин дагы мусулман өзү дагы көркөм, сулуу болгон сыяктуу эле ишин дагы ошондой көркөм, сулуу кылышы керек деген ойду карманышкан. Пайгамбарыбыз бир мусулмандын, бир сахабанын жаназасына барганда дагы ушундай бир окуя чагылдырылат. Ошол мазар казган кишиге ошо кичинекей бир түз эмес бир жерди карап туруп, пайгамбарыбыз айтат экен да: бул жакты түздөп кой депчи. Анда ошо мазар казган киши айтат экен: биз ансыз деле бул жакты кайра эле көмөбүз дегенде, анда да пайгамбарыбыз айтат экен: Аллах Таалам кооз, сулуу, кооздукту, сулуулукту сүйөт деп. Evet. Şimdi Araf suresini mealen ifade eylemiştim. Yine ne diyordu Yüce Allah? Mescidime, evime diyor gelirken en güzel, en temiz diyor elbiselerinizi, kıyafetlerinizi giyerek diyor geliniz. Biz sadece temiz ve güzel kıyafetimizi camiye giderken mi giyeceğiz? Hayır,
Bunu, bu ayeti kerimeyi geniş manada şöyle anlarız ki, çünkü biz camiye gittiğimiz zaman tabii öncelikle Rabbimin huzuruna çıkıyoruz. Ama beraberinde de insanların içine karışıyoruz. İnsanlarla beraberiz. Aynı zamanda bu ayeti kerimeden şunu da anlarız ki, bir Müslüman bir toplum içine çıkacağı zaman, insanların içine çıkacağı zaman Allah'ın da şanına yakışacak şekliyle en güzel ve en temiz elbiselerini giymelidir. Çünkü günümüzde her Müslümanın kendi ekonomik gücüne göre, bütçesine göre güzel kıyafetler, temiz kıyafetler giyme imkanı vardır. Çünkü bu da nedir? Doğrudan insanın estetik yönüne hitap ediyor. Yine Mevlana Hazretleri de buyurur ki, efendim, insandır bir toplum içine gireceği zaman kıyafetiyle, güzel kıyafetiyle karşılanır, bilgisi ve edasıyla uğurlanır. Bunlar neyi gösteriyor? İşte İslam'ın estetiğe ve sanata ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Eğer biz gerçek manada Kur'an-ı Kerim'i anlamış olsak, Peygamber Efendimiz'i tanımış olsak, bir kere İslamiyet'in sanata karşı olmadığını görürüz. Araf сүрөсүнүн ошол 31-32 аятынын маанисине дагы бир жолу карап айтып атат. Алла Таалам ошол мечитиме келип жатып, келе жатканда эң сулуу кийимдериңерди кийип келгиле деп буйруп аткан сыяктуу эле. Бул жакта дейт, бир гана мечитке баратканда эмес, бул аятты дагы да кененирээк түшүнүшүбүз керек. Дагы да кенен маанинде түшүнө турган болсок, коомго аралашып атканда, сыртка чыккандай, адамдар менен мамиле курганда дагы демек биз жакшы сулуу кийинсек болот дейт. Азыркы учурда мисалы бардык эле мусулмандардын экономикалык күчү, бюджети таза, тыкан жана сулуу кийингенге баягы күч кубаты жетет деп айтты. Ошол эле учурда биздин ошо Мевлана Жалалетдин Румиден дагы сөзүн айтып кетти. Адам баласы жакшы кийими менен бир жерге барганда аны жакшы кийиминен улам жакшы тосуп алышат, жана алган баягы узатып атканда да илимине жараша узатылат дейт. Башкача айтканда, ислам дининде ошол эстетикага өтө чоң көңүл бурулат. Evet. Şimdi işte örnek vermiş olduğumuz ayet ve hadis-i şeriflerinden açıkça anlaşıldığına göre İslam dini kabalık, hoyratlık, çirkinlik dini değil, bizzat nezaket, nezafet ve güzellik dinidir. İşte nezaketin, nezafetin ve güzelliğin karşılığı da estetik ve sanattır. Yüce Allah, insanların bu dünyadaki ömürlerini kendisine ibadet edip, işlerine, güçlerine bakarak ve birbirlerine karşı güzellikle hareket edip, etraflarında bulunan güzelliklerden istifade ederek tamamlamalarını murad eylemiştir. Murad eylemiştir. Çünkü sanat duygusu insanın fıtratında, doğuşunda olan bir özelliktir. En basit durumuyla bir küçük çocuklara bile baksak, efendim, hareketlerini gözlemlesek, o çocuğun bile sanatın içinde olduğunu görürüz. Çünkü insanoğlu okumadan önce, yazmadan önce çizmeye başlamıştır. Küçük çocuklar bile bunu biz hepimiz yapmışızdır. Elimize bir kalem geçtiği zaman bir resim yapmaya başlamışızdır. Daha çocuk bebektir.
hoşuna giden bir müzik duyduğu zaman ne yapar? Ona eliyle elini birbirine çırpmak suretiyle, gülücükler dağıtmak suretiyle efendim o müziğe eşlik eder. İşte sonuç itibariyle efendim sanat duygusu insanın fıtratında olan bir duygudur ve İslam dininin de sanata karşı olmadığını böylece görmüş oluyoruz. Yeter ki İslam'ın efendim özüne aykırı davranmamak kaydıyla efendim sanat İslam'ın da merkezinde yer almaktadır. Эми баарын тең жалпылап айтып кетти. Ислам жамандыктын, түрсууктуктун дини эмес. Ислам кооздуктун, жумшактыктын, жагымдуулуктун, көркөмдүүлүктүн дини. Башкача айтканда эстетикага каршы чыкпайт. Жана Bir cümle söyleyeyim. ушул бир дагы да түшүнүктүү болуу үчүн өтө жакшы мисалды берип кетти. Ушу кичинекей балдарды да карай турган болсок, баягы алар дагы ошо көркөм өнөрдүн, эстетиканын ичинде экенин көрсөк болот. Башкача айтканда, жазуу, окуудан мурун адам баласы сүрөт тарта баштайт дейт. Кичинекей балдар, жаңы төрөлгөн бала деле мисалы жагымдуу музыканы укканда жактырат. Мындан эмнени түшүнсөк болот? Демек, көркөм өнөргө болгон, эстетикага болгон талап бул биздин адамдын фытратындагы, жаратылышындагы болгон нерсе. Жана ислам дини көркөм өнөргө тыюу салбайт, бирок албетте исламдын өзөгүнө каршы келбөө керек. Son cümlem olarak bu konuda şunu da ifade edeyim. Böylece programımızı tamamlamış olalım. İslam sanatının temel amacı insanların sağlam iman ile Allah'a kul olmalarını sağlamaktır. Teşekkür ediyorum. Tekrar bütün Müslüman kardeşlerimin de Ramazan-ı şeriflerini tebrik ediyorum. Эми акыркы бир өзүнүн оюн айтып кетти. Ислам көркөм өнөрүнүн, ислам искусствосунун негизги максаты адамдарга Алла Тааланын эң көркөм кулу болуусуна жардам берүү деп атат. Ошону менен жалпылап Рахмат агай, ошо бизге ислам дининин көркөм өнөргө, искусствого болгон көз карашын бизге ошол Кур'ан аяттары жана пайгамбарыбыздын хадистери, ислам тарыхынан мисалдар берип түшүндүрүп бердим. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Кымбаттуу көрүүчүлөр, албетте искусство же болбосо көркөм өнөр дегенде адамдардын көргөндөрү, уккан же сезген нерселердин эстетикалык формада чагылуусун биз айтабыз. Анан мындай бир кеп бар, ошол ислам дини искусствого, көркөм өнөргө каршы дегендей бир мындай туура эмес түшүнүк бар. Бирок ал андай эмес, тескерисинче ислам дини бул көркөм өнөргө, искусствого, маданиятка, чыгармачылыкка колдоо көргөзөт, аны колдойт. Анткени биз ошол эле биринчи булагыбыз болгон Кур'ан-ы Каримде аяттар бар, жана пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы толтура бул жаатта мисалдар бар. Бирок ошол мусулман аалымдар бир эреже айтышкан, ошол көркөм өнөр искусство менен алектенип жатканда 3 нерсеге болбосо ал нерсе болот деген. Мисалы 3 нерсенин биринчиси ошол исламдын эң негизги символдордун өзгөчөлүк катары ширктик нерселер болбош керек. Экинчиси адеп ахлактык жактан туура эмес нерселер болбош керек. Ал эми үчүнчүсү болсо бул эмне? Ысырап болбош керек. Ушул 3 принцип эгер сакталса, тескерисинче бул искусство, көркөм өнөр, чыгармачылыкка колдоо көргөзөт ислам дини. Жана ошондой эле айтат го, пайгамбарыбыздын дагы толтура хадистеринде Алла Таала кооздукту жакшы көрөт, Алла Таала сулуулукту жакшы көрөт, Алла Таала тактыкты, тыкандыкты, эстетиканы жакшы көрөт. Анткени Алла Таала өзү эң мындай
көркөм жаратуучу да, себеби ааламды жалпы адамзатты өтө мыкты деңгээлде жараткандыгындачы. Анан биздин динибиз дагы акыркы дин болгондуктан ошол диндин негизги бир символдорунун катары дагы ошо тарыхта биздин тарыхта мусулмандар мечитти аябай кооз бүт шарттары менен тыккан кылган. Себеби мечит кыяматка чейин түбөлүккө чейин калат. Ал эми өздөрүн жашаган үйлөрүн мындай карапайым кылып жөнөкөй кылган да. Бүгүн дагы биз ошол нерселерден илхам алып, тарыхта биз бүгүн дагы ушундай мечит сыяктуу же башка биздин архитектуралык жана башка көркөм өнөр нерселердин кооздоп, ошол исламдын даңкына, исламдын шарапатына жараша мыкты деңгээлде кылсак максатка ылайык болот деген ойдомун. Ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү сонуна келип жетти. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.